Ririgite wa kiama kia Jubilee kaunti-ini ya Tharaka Nithi augite gutinkanja uturo bwa gisiasa bwa Profesa Kithure Kindiki ni bojuri mundu tugitonya kithurano-ini kijite. Akiaria augite Rais Ruto na kubangania mathabu jawe ja gucua mtungi wa kuruiranwe giti kia mutongeria wa mugongo. Ni araugite tayari ya siasa ni bambirite kwendekithia antu mwanya mwanya kujukia giti kiu. Martin Mugambi ari nacio. Karerigite wa kiama kia Jubilee ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Patrick Micheni na arathite rurwa munini wa mutongoru wa mugongo rwa gicia cha Profesa Kithure Kindiki tugikinya mwanka wa 2027 akiuga gatirwekana na bateri kwireva kanwanga gwacenjie na ntikuona gwacenjia no twebere mbone thaino muno taundi mbara bagatigwa ni giti kia Kindiki bakwenda na bagikiendaga nini Tharaka Nithi tutumba kuona kura 100,000 ya kumba guswea Kindiki ntujuo kugwe turi baije kura jetu ni 100,000 tamaire mathate niko tukaomba kurutajia kumuswea rero ti Ruto mwenye wa muswea nomba kumuswea Kindiki atiega mpaka ila ino. Micheni yaugite itaka munene wake agutuma atongoria barabanini kigwe kenda kumunjuga na mtu ta Kindiki kaba tikwimenyera muno ntu already Ruto ni munogu ni Kindiki ati kwenda kumwira bururu buranogete na gintu kira ndingienda kuga siasa ya Kenya timbega no anini muno Mount Kenya ino tukuga Mount Kenya no tukiambere rukuni ageretie kuga twaturanie gukurema no kuona Kindiki side imwe mtu ta minister ni mtu munene muno kithirikari na we side irengi ni kuona ni bati kwa the same script bara abebo bairi arabari thirikari-ini amwe na bubu Micheni yaugite ya kariba Mount Kenya East babateri kugwata Kindiki mbaru kenda kumwikira inyagwa na akiumagaruka kegagwa ari nabo mugongo na mtu ta rukono tuge atumitwe ni president kenda athiria Kindiki ati kumenya no muno ni kira ndingiromba tafadhali Mount Kenya kana muno Meru iri ankuru Tharaka Nithi na Meru County oni mwana wetu turirikanaga ona ketha ndu ta tande kwa Jubilee of course ntiumba kuthura mwana wetu mtu aku atiria gwa kengagiriru akaja aria gwa gicoka gwa bwandani. Micheni yarikiritie na kuga abati kwenda Kithure Kindiki ya kwantaga nontu rurwake no abakumwirigira ni kwina inya muno akimuspea nontu ni Ruto ni ashwanara akona kura gikirita kiuthi agashwanara akonera kura ni no agaspea mtura akonera nao na thaino akwirwa resign onwe Kindiki akethwe mwire kanywa kauna agitikagia ma akiangaine mwire resign abati immediately ku resign nontu one karaku akabishwa na mwana wetu turene 2032 turabati kumwitithia antu riu akaume mwaka ntaka akija gutwambira kumuruta ntakeu tuga take time. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.